برئيس نشاط زازا و اندام پولیت بیرو پارتی دموکراتا کردستان سوریه پدکسیه استودیا می قامش رو میوان می برئيس زازا بخیراتیه هون لسر چله هاتنه دگل ریو بریا خسر جبوی وکرنا و فیسانه و ریکفتن چاوایا دەست پێکێ دەسڵاو و ڕێز بۆ تا و هەمی تەماشاوان ئێژاکێک دڵدار بێگومان حتاوەکی vê kêlîkê tu lev hatin neqebê neme û rêveberiya Xweser ya got Kurdistana Sûriye li dare tu li rêkeftin tu ne heta niha jî tu danûstandinê siyasî çê nebûne û heta vê kêlîkê jî Ofîsê Encûmenên Niştîmanî Kurd her wiha partiyên siyasî ê got Encûmena Niştîmanî Kurd e tu ofîsê xwe nevekirine heger me best pê ew bê ofîsa duh ya hevalê me çeksazî got partîyeke hundirê Encûmena Niştîmanî Kurd e ew çalakiya gulê çêbûye ew ofîsa hanakê berî jî niha vekirî bû tenê ew çalakiya hanakê girêdayî bû damezrandina bîrayîna damezrandina partiya wave lê wekî dî tu ofîs heta wekî vê kêlîkê nehatine vekirin û her wiha jî tu levkirinên siyasî çê nebûne. Yani daxwaziyên we çima hûn çima piştî hev qam mesela hev peymaniya nêvdewletiya dijî Daişê îtiraf pêkiriye hevalên wan in şerê dijî Daişê kirina qanûn û yasa û rêsa û şaredarî danine çima hûn îtirafê bûye rêveberiyê nakin û da ku hûn daxwaza moletê lê bikin. Kek dildar yani her kesekî re jî di diyara em wekî du tarafên siyasî ne du layanên siyasî li hundirê Kurdistana Sûriyê dijîn. Yekemîn tişt heta tikaribe we gotî xwe bibîne rêveberî divê levkirinek siyasî hebe li ser xwesteka milletê Kurd û pirsa wî neket hundirê Kurdistana Sûriyê de. Her wiha jî divê levkirinek siyasî hebe li ser şêweyê vê rêveberiya got bi rêvebê. Di ji derveyî vê nake divê ev rêveberiya hanake bi rastî jî rehetîk li hundirê ser erdê hebe de xelkê te milletê de deng bo vê rêveberiya hanake bide. Lê ev tiştê hanake heta weke vê kêlîka hanake nehatine dar heta em bêjin wala ev rêveberiya hanake ya jî ev dest hilatiya hanake bi tiştekî yasayî hatiye ji ber wê jî ê me gelek têbîn û li ser vê rêveberiya hene ew têbînê hanake jî cîbicî nebûne em bi hacetî levkirinek siyasî ne ew levkirina siyasî wekî du tarafê siyasî divê lev bikin rêveberiyek li ser wê esasî hanake me hin berê rêkeftinî hebûn ew rêkeftinê hanake me digotin ev xweseriya guheyî ev rêveberiya guheyî divê ew lêvege ew lê zêde bibe bi rengekî bi şêweyekî profesyonel bê bi ew rengê hanake got karibe xizmeta xelk û xaka me bike lê heta vê kêlîkê heta vê redayê jî bi rastî tiştekî جوات تشتێگوان بێژن نینە و ئەو گرتنا ئۆفیسا ژێ بە بریارێک چەوت ئەم بێژن ئەو بریارە هەناکە هاتەستاندن ژمەژی تێخواستن بڕاستی بە بریارێک سیاسی و درست وەرێڤەکردن ئۆفیسێمە نە بە بریارە ڕێڤەبەریا خۆسەر گۆ ئیرۆبێژێ بگرە سوبایی بێڤەکە ئەڤیا بڕاستیژی ناکەوێ خزمەتە خەلک و خاکەمەدە ji ber wê jî ئێمە heger em hez bikin wextê gom ofîsa vekin em ê bi biryarek siyasî vekin ew biryara jî wê girêdayî bê bi menexatên gul ser erdê ve çê bibin bi levkirinên siyasî got çê bibin di wê çerçevê de levkirina siyasî sereke tiştê siruştî tê de helwesta siyasî bo xelk û xaka me hundirê Kurdistana Sûriyê de daxwaza wî nake û pêkanîna mafê me dê hundirê Sûriya pêşerojê de. Birês zaza hene partî di nava nekesî da bin ofîsê vekirî bin. Bo numuneya mesela duh hê jî vekiriye ya wê partiya ku bîranîna xwe kirin? Ez دوباره dikim hin ofîs berê hebûn vekirî bûn yanî ofîsek Encûmena Niştîmanî Kurdî berî niha vekiriye û heta wekî vê kêlîkê jî vekiriye her wiha ofîsa Partî Demokratîk Kurdistan aragihandinê jî berî niha Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriye aragihandinê jî berî niha vekirî bû awaya nehatibû girtin. Ofîsa çeksazî jî vekirî bû heta weke vê kêlîkê nehatiye girtin. Hin ofîs niha bûn berî niha vekirîne û heta weke vê kêlîkê vekirîne. Lê wekî dî ti biryarên nû wekî Encûmena Niştîmanî Kurd derbarê vekirina ofîsa de heta wekî vê redayê tune ye. Wê demê ew ê vekirî mayîn ji berê de heta niha wan molet heye yan jî rêveberiya Xweser îşê xwe pê naniye? Tu muhlettineye tenê ême em bêjin belkî hinek çavgirtine li vir li dera hanake ji ofîsê hanake ji dervê wê nake tu muhlet heta weke vê kêlîkê tune ye. û em muhletê jî bi rastî jî ana nagirin ji ber em wekî du tarafê siyasî li xwe mêzênin û em tarafekî siruştîne li ser xaka xwe em tu tarafê ji kesî nas tênin eger bê levkirinek siyasî hebe ew levkirina hanake dibê bingeh ji meselên yasayî re di hundirê Kurdistana Sûriyê de.
باشە لەسەر گرتنە ئۆفیسین وە چ سەر لێدان دۆسیەک هەیەک و ئاڕاستەی ئالیەکی کردبێ گلەیە خوا لێ کردبە برینها دانستاندن به گلک لایان سیاسی را چیبونه به وضع هزن مزن را چیبونه به امریکانا را چیبونه به اروپیا را چیبونه به هر وها بلکه برینها بر وبریا خسر جه افچیرو که آنها که دانستاندن هاتیا سر کرن لی حتی و که وی کلی که آنها که جمعه خواستن جدارنا طرف سیاسی دبیجن بوچون اوفیس خنا وکن ام بیجن ام حزد کن وقتی گام اوفیس خو وکن بری هر تشتی جیانا سیاسی دست ویل سروری را کرن دیگرتین می سیاسی دویورن بردان لف کرن اک سیاسی هبیج بو خلق خاک آمد اندر کورسان سویده ام وید بیجن بو مثلا وکرنا اوفیساج در وی نه که وکرنا اوفیس اد بیزون تحصیل حاصله تشتکی گلکی بچوکه نه تشتکی سرشتیل هم بر دو زاملت ما قسته کاملت ما اندر کورسان سویده و خدمت اوی ملت هانا که اندر کورسان سویده تنه مثلا وکرنا اوفیسا بلکه گریدای به چند لانگرین و پارتیانا که گوارن روشا خوی رخصنی دندره نه که دبن لی او اوفیس آنا که گلو ببن بو خدمت خلقی ویشه وای مزون ام ندوی باوریدن تشتی خواسته که مستر اد بجم اوج متن خواستن نه تنه وکرنا اوفیس که لور یال دره هانا کی باشە بەڕێز زاسە داوی هەوڵە و دانوستانەوە لەگەل ڕێڤەبەریا خۆسەر کەنگی بووە و لەسەر چ بووە چما لە هەف نەکردنە تو دانستاندن دیرکت وکی دوی تنن حتی وکی لیکانا که لهن دانستاندن دی ایتاره و گوتی خواسته کن و زلهزن مزوم تایبت امریکانا یا جن اوروپیا انو گرک لف کرنک هبه گرک ون هب ببینن گرک رونشتنک هبه یعنی جبو آوا کرنا ریوبری که جبو مثلا آوا کرنا دوران آرام اف خواسته که لول داره آنها که هر دوره که جمعه خواستن چل پیشیان اوروپیا به چل پیشیا امریکا به ما برای جیگوتیا دویسه جیم بیشن ام حز دکن گولف کرنک سیاسی هبه اما سینگاما با دانستاندن فرا و دسته مجی تمی دریجه لی او مثلا آنها که نقبنا دو کوانه ده گریدای براستی جن بیشن به حلوستا سیاسی بهتر گریدای بخواسته که سیاسی دندر کردستان سویده نه تنه ایران وارن لف بکنج بام ببن شریک ریوبریه اما ما بست بین او گام دستلات بن اگر مثلا و گوتی خواسته که ما دستلاتی بیاد بجن دستلاتیش هر کس کی ته خواستن گمرود کاری ود ناو دکار بکه لی خواسته که سرکل جمع پیکانی نما فهملت ما حلوستا می سیاسی بو به خلقه متخواست از وی که بیر بینم پارتین و این نوا انجمن دا از دمک دریجه نابینم کو بتوش رخنیان لریوبریا خسر بگرن وک بری هلوستین و تونتنینا ین ریوبریا خسر جه حتی نه تشتکی وها نکریه کون بیشن لروجاوا آلیگرین و فلانا جنوبه بگره مثلا بیشینه اف نرمی جه چه هاتیه دکاریش مرا بیجه کو بکن دست پیکه که دانستانی نو که دلدار یعنی ام همیشه دزانن یعنی داویه به توجیه آنها که هر داویه اینا که لفکرنک سیاسیه بو خبات و خاکا ملت ما بو ویجی ام بیجن یعنی تشتکش توجیه درنا که ول دراها ام رخنا دکن لول دراها نا که اف کریار انگل درباره پارتیان سیاسی و پا انجمن اجتماعی کرد به او داخیانی آنها که در دکمن لی در توشی ویجی ام حز دکن حقیقت گو لف کرنا کبه او لف کرنا انا که بکبه خدمت خلق مدد هندر کردستان سوریه ده توجی داویای نه که دیسه جیوه توجی بکشن لی ام حز دکن کسی عقلمند کسی گو براستی دکاربن خطاب قوی سیاسی هنه که جبو برجواندی خلق ما جبو برجواندی خاک ما جبو برجواندی ملت ما هنه که خطابانا که درکم بسر لفکرنا که سیاسی ده اطاره که گم حمی کاربن براستی جی پیش روجه بدلکی راحت خلق خوا بگن قوناغا گم حمی بو اینا که خباتی